Katanya raket Victor yang baru ni lagi padu dari Ruga TD. Jom review. Ini dia guys, raket terbaru Victor Thruster KSI. Berat 4UG5, balancing head heavy, stiffness medium to stiff, dan max tension boleh tarik sampai 35 pound. Ketebalan shaft 6.8mm, ada free core handle, ada teknologi high resilience modeless graphite plus hardcore technology. Frame Swiss sponsor, fully power box frame. Ada teknologi high modulus graphite plus hardcore technology. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 86 kilo. Okey, dah nampak dah apa yang power dekat raket ni berbanding dengan Ruga TD. Tengok sampai habis. So, gabungan semua ni, raket ni membantu pukulan lebih padu, power, solid, padat dan smash top. Jadi tiada banyak beza antara Ruga TD dengan Thruster KSI ni. KSI tension tinggi 35 pound dan ada hardcore teknologi dekat shaft. Ruga TD tension 29 dan shaft tak ada hardcore teknologi. Yang lain lebih kurang sama je. Tapi kedua-duanya untuk pemain attacking. Pemain agresif memang layak pakai raket ni. Saya dah sediakan link bag kuning tu. Stok tak banyak. Beli terus!